Lagatong la sehlopha sa gaetso sa ditaba re mo go lesolela tsona di sa fitlha go tswa Studio 10 ka mo Auckland Park, Johannesburg. Re gona le kanaleng ya DTT re thoma ka ditlhogo. We learned with shock and dismay that the extradition hearing had been concluded in the Dubai courts and the United Arab Emirates courts on the 13th of February 2023, and our extradition request was unsuccessful. United Arab Emirates e ganne kgopelo ya Afrika Borwa ya gore e sware le go busitsa bana ba kupta ka mo nageng gore ba tlo sekgitswa melato ya bomenetša. It's very much significant for us to come and remember our loved ones, to come and tell them that we still remember them, they're still with us, they're forever with us. Re ralla le dilete go kwa gore letsatsi le la Paseka le ra eng go batho ba go fapafapana. Thobela go loja le khono ke soritšhane le warra Augustine Letlalo. Naga ya United Arab Emirates e ganne kgopelo ya Afrika Borwa ya gore e sware le go busitšwa bara ba kupta Rajesh le Atul ka mo nageng gore ba tlo sekišetšwa melato ya bomenetša. Le go le bjalo tona ya toka Ronald Lamola ore ba tla tswela pele go rerišana le naga yeo. Dipego di re bobedi jo bo bonwe ka nageng ya Switzerland. Go dumela gore bjale bana le mangwalo a bodulo a sehlakahlaka sa Vanuatu ka lewatleng la South Pacific. We learned with shock and dismay that the extradition hearing had been concluded in the Dubai courts and the United Arab Emirates courts on the 13th of February 2023, and our extradition request was unsuccessful. The court found that on the charge of money laundering, the crime in question is alleged to have been committed in the United Arab Emirates and in South Africa. In terms of the federal laws of the United Arab Emirates, an extradition can be denied because the United Arab Emirates has the jurisdiction to prosecute the crime. Bakreste go ralla le naga ba kitikile letšatši la Paseka ka ditsela tša go fapafapana. Go ba bangwe e bile letšatši la dikolobetšo mola go badudi ba bangwe ba Limpopo e hlwele letšatši la go etela mabitla a meloko ya bona. Re ralla le dilete go bona mekitiko yeo ya lekgono. Letšatši la lekgono ke segopotšo se sebe historing ya sedumedi. Le ge go le bjalo letšatši le le šomišwa go gopola bao ba tlogilego lefaseng la kakeno. Go gola le go hlwekiša mabitla ke tše dingwe tša dilo tšeo di dirwago tšatšing le. Efela se bohlokwa ke gore letšatši la lekgono le dumelela badudi go pheta ditšo le meetlo ya bona. Go ba lapa la Garikgotso moetlo wa go swana le wo ke setlwaedi sa ngwaga ka ngwaga. As much as we're still believing in our African roots, it's very much significant for us to come and remember our loved ones, to come and tell them that we still remember them, they're still with us, they're forever with us. Ka Soweto kerekeng ya Katoliki ya Regina Mundi yeo e bonwago bjalo ka legae la tshepo le khutšo le gona go hlole go swere thapelo e le ge go gopola Jesu Kriste. Crystallized when I say people couldn't protest in open air. That crystallized into people moving into churches, and therefore there were specific dates on which people came together to protest, like June the 16th began then, and it became a tradition afterwards for people to gather during that time. Ka Motsekapa badumedi go ralla le toropo ba hlole ba dira dipontšho tša ka ga moo Jesu Kriste a bapotšego sefapanong ka gona tirelong ya kereke ka St. George's Cathedral ka Cape Town. Good Fridays and this Passover has been always in my life a tremendous anchor to remind one who you are, where you come from, and remind you of your faith in Christ. Go ba bangwe ba badudi ba ka Mpumalanga ye e bile nako ye botse ya go ikhutša le go tumiša morena. Go goeleditšwe molaetša wa tshwarelwano le botee nakong ya tirelo ya kereke ka Mpompela. Go ba bangwe ye ke nako ye botse. Bakereki ba tla swara kopano ye mo mafelong a beke ye ka moka ka maikemišetšo a go phatlalatša khutšo, lerato le teballano. Ka go le lengwe bahlankedi ba kgoro ya maphelo ka provinseng ya Gauteng ba eleditše beng dikereke go se bee maphelo a badudi kotsing ka go ba kolobetša ka gare ga dinoka tšeo di sego di a hlweka mo maikhutšong a beke a matelele. Seo se diraga nakong ya ge province e temogela dipego tša go feta tše 11 tša bolwetši jwa cholera bjo bo phulegilego mo dibekeng di sekae, mo dipego di rego modu wa bolwetši bjo ke meetse a dinoka tšeo di tšhilafetšego. Go setše go hlokofetše motho o tee morago ga tiragalo yeo. The Gauteng Department of Health has made a call
to faith-based organizations to not put their members at risk and to rather conduct their baptisms in safer environments. Cholera thrives in unhygienic conditions, including untreated water, especially from rivers and dams. And therefore, it's important that those that will be embarking on various religious activities are aware of this. Seo se sadishego bahlankedi diwela ke polokego ya metse ka ge badumedi ba mmalwa ba šomiša dinoka go phetha meetlo ya bona ya sedumedi. Bjale ka mehla re le kgopetše sa mafahleng a lena morago ga gore kgoro ya maphelo ka Gauteng e ipiletše go dikereke go se bee maphelo a maloko kotsing ka go ba kolobetša ka dinokeng tšeo di tšhilafetšego se morago ga go phulega ga bolwetši jwa kholera. Potšišo e bile gore na maikutlo a gago ke afe ka se ka ge kudu e le sehla se sa paseka se tletše ka dikolobetšo. Letlakaleng la Facebook Soli Tladi o re ge e le kholera ga e thome lehono ga ba tlogele badumedi ba kolobetšwe. Sophie Mashishi yena o re ge e le baruti bona ga ba eme gannyane ka go kolobetša batho ka gore kholera ke ye e re fihletše. Bjale le dipula di ne le kudu bjale batho ba ka kgangwa ke meetse go kotsi kudu. Letlakaleng la Twitter matshwenyego jo Mabote o ngwadile a re ke kwana le kgoro ya maphelo ka Gauteng kolobetšo ga eme gannyane ba tla kolobetšwa nako e tlang bophelo bo tla pele. Ge e le lenkwe Mmina Phiri Tšabadi yena o re re kgopela ba tša maphelo ka Gauteng ba šupetše beng ba dikereke moo ba swanetšeng go kolobetša batho gona. A reng ga batho ba kolobetswa go tlhokomelwa gore noka go kolobetswa mo yona e babalesegile go le go kanakang kholera ke bolwetse bo bo kotsi e bile ya bolaya. Ore ya tsa maphelo mona bana le ntlha e bile ke dumelana le bona e se ka ba eteledipele ba dikereke ba ka ananela boipueletso bona ba kgoro gore ba boloke setšhaba. Ke nnete kgoro ya maphelo ya reresha re swanetše go hlompha taelo ya bona gobane ba tseba ge dinoka di tšhilafetše ka ditwatši a re bolokeng maphelo e tla re ge twatši e se sa le gona ra tšwela pele ka dikolobetšo le gona e re dira bjalo re hloka batho ba go tseba go rutha kgauswi gore ba kgone go thuša ge go hlokega gobane re bile le batho ba go kgangwa ke meetse mo nakong tše di fetilego gobane baruti ba bantši ga ba tsebe go rutha ka kgopelo tswetswe. Badumedi ga re kwe ba lapa la segotlane sa dikgwedi tše 20 sa K-section ka Odendaelsrus Free State ba sa tšošitšwe ke lehu la gagwe. Phaphamane Pholo o hlokofetše ka ntlwaneng ya botshwelamare ya mokoti ya moagišane. Lesia le timeletše morago gore mmago lona a le hlapiše motswadi o ile a thoma go nyaka ka lapeng morago a lebella fao malome ya gwe a dula go gona e fela o ile a mo hloka o humane a wetšwe e bile a nweletše ka moleteng wo wa botshwelamare. Ke utlwile bohloko haholo Sefapana le best friend ya mo ke yang teng ne ke dula ke tsamaya le ena too much wa bona nna tshepisa na tla ntseng fanana la ntse ke sa sebetse tjena ke sa plan gore ne ke bone o etsalang ile ga motlhoko go ka re ile ga ke utlwa nna ba mfone ke ya utlwa ka ntho nyane ka tsa bene ka betsa ka speed ka ta ke fitla mahai ka mara khona se ke late moagišane yo tiragale yeo e tlhagilego ka gona o rutsošitšwe ke mokgoši wa mmago Lesia. Ne le ntwe ne ke sa nagana gore ka etsahala ho hangwane se ntho na ene re sa nagana re le kaofela re ka etsahala o sa le bjalo masepala wa Matšhabeng o re diprojeke tša go fediša dintlwana tša melete di tla tsošološwa lenaneng la go šetšana le tlhabollo ya motheo kgopararo ya ngwaga wa ditšhelete wa 2023. Re le Matšhabeng le lefapha la Human Settlement ka tlasa betapele ba Ntate Toto selemong sena sa ditšhelete tsa 2023 and 2024 re tlo sebetsa ka thata go bona gore diprojeke tse sa felang di a fela. Lesia le tla bolokwa ka mokibelo. Phihlelelo ya thego ya mašeng e sa le lepheko le legolo go batho ba nyakang go bula dikgwebo. Ba bangwe ba na le dikgopolo tše botse tše di ka thušang go rarolla tše dingwe tša ditlhotlho tšeo naga ye e lebane go le tšona bjalo ka mathata a kabo ya mohlagase.
le go na le ditheo tse ntsi tša thego ya mašeleng ba bangwe ba batho bao ba nyakago go bula dikgwebo ka Mahikeng Northwest ba re ke kgale ba kokota mejako ya tsona ntle le katlego. E mong wa batjha ba nang le kgwebo e ka bang tharollo diphepetsong tse itseng ke Mphamoloko ya qadileng kgwebo ya ho etsa di-generator tse sa sebedising mafura e kang petrol le diesel. Ga e bereka yone itself e charger, meaning that ha tlhoke gola gore motho a etse a go e charger kgotsa a dire anything else. It means gore ha o etsa o e berekisa ke gone ga e bereka. Moloko o re jwalo ka ha theko ya mafura e ntse e nyoloha Afrika Borwa, mme le kgaolo ya motlakase e sa bontshe e ka e tla fela haufinyana, generator ena e ka thusa haholo. E tlo thusa gape le ka taba e ya load shedding, because many companies or small companies ba ba rely mo motlakaseng for them to make a revenue are suffering because of load shedding. Setsi se fanang ka dithuso tsa ditjhelete le taitaiso dikgwebong tse ntseng di thuthuha e leng Mafikeng Digital Innovation Hub se re ho na le diphoso tseo batho ba di etsang ha ba etsa kopo ya ditjhelete tse etsang hore ba se atlehe. Dipampiri tsa bone tsa di-businesses, they are not up to date. So if you are not compliant and then obatla apply funding, at most you won't be able to get that, because first step ya how koro o make sure all your documentation are in place and then they are right. Beng ba dikgwebo tsa mofuta ona ba kopa hore ditsi tse fanang ka dithuso tsa ditjhelete di fumanehe ha bobebe ka ha le bona ba thuswa ka tharollo ho mathata ao e kang tlhokeho ya mesebetsi. Selwane Gagau, SABC News, Mahikeng. Re sa le mo go se gone go fitlhelela dikadimo tša ditšhelete e sa le lepheko le legolo go maAforika Borwa a mantši kudu-kudu basadi ba batho baso bao ba nyakang go thoma goba go godisa dikgwebo tša bona. Se ke go ya ka mokgahllo wa shared interest o fanago ka karanti ya dikadimo go batho ba letseno la fase go tšwa go ditheo tša ditšhelete tša Afrika Borwa. Dikgwebo tše kgolo tše nyane le tše magareng ke motheo wa kgolo ya ikonomi ka Afrika. Bele kontinente ya Afrika e dietile pele ka bagwebi ba basadi lefaseng e fela e sa le tlhotlho gore ba hwetše thego ya mašeleng kudu bagwebi ba batho baso. Have been far from economic opportunities because of social, cultural, legal issues, which many of them are historic. But the consequences today, such as economic inequality, lack of skills, lack of access to training, lack of networks, are felt by these entrepreneurial women even today. Tlhotlho e nngwe gape dinyakwa tša kadimo ya mašeleng. Many women entrepreneurs say they lack technology and they lack digital skills to be effective in this increasingly digital economy, which has been accelerated by the pandemic. Fiona Mathebula ke mooki ka mangwalo ka ngwaga wa 2050 o ile a thoma kgwebo ya boitšhirullo se morago ga gore a tlhoke thušo ya mašeleng a go thekga kgwebo ya gagwe ya go tšweletša disepe. The equipment at the time that I was sourcing was about 300,000 rand, and I only had 17,000 rand to my name. Mathebula re thušo ye be e tla dira gore kgwebo ya gagwe e kgone go katološwa. I tried for business funding, all at the same time, business funding, personal loan, to see if I could get anything. And your turnover, for example, you are expected to have minimum 100,000 a month. Boipiletšo ke gore le ge go na le ditlhotlho bagwebi ga ba swanela ke go latlhela toulo. First of all, keep your focus on solving problems as you are. Women are providing solutions at the community level because they understand best. Go sa le bjalo Mathebula o re ditlhotlho tšeo ba lebanego natšo di ka se ba eme pele go fitlhelela ditoro tša bona. Moporesidente Cyril Ramaphosa a ka ya go hwetša tharollo gore ntsheko ya molaotheo mabapi le maina a tlaleletšo wa poto e ntšha ya SABC. Se morago ga gore moeletši wa tša molao wa palamente Andile Tetjana a bolele gore moporesidente ga a latela molao ka go ngwalela palamente gore merero woo o bušetšwe go lekgotlatheramelao la bosetšhaba. Basekaseki ba tša molao le bona ba dumela gore moporesidente ga a na le maatla a go dira bjalo. The Constitution creates a mechanism which effectively directs the President to bring that application in the Constitutional Courts, because what would have happened in this scenario
would be two spheres of government not coming to agreement with respect to the powers of either of them. So essentially, the President and the National Assembly would not be agreeing as to what the powers of the National Assembly are with respect to the appointment of SABC non-executive board members in this respect, and that dispute would fall to the Constitutional Court. The long and short of the conclusion is that the Act does not preclude you. It doesn't in so many words say you can create a reserve pool, but it doesn't preclude it. And we say that on a proper interpretation, that means you can recommend in the way that you have done, which includes a reserve pool. a go le bo re thobela le tšatši le botse la paseka re lebetse dikgonagelo tša dipula re lebetse bogare yona ga Afrika Borwa ka diperesente tše 30 wena o le ka kwa go la Free State le gona ka North West e fela re lebetse gona ka kwa go la Motsekapa dikgonagelo tša dipula ka diperesente tše 30 di tla fetoga go ya go tše 30 re lebetse gona ka kwa go la Motsekapa re lebetse gape le photolo tla be go le kitima ka dikilometara tše 20 ka iri go go tše 40 gona ka kwa go la Eastern Cape le tšatši la go sa re sa temogela dikgonagelo tše dibotse tša dipula ka diperesente tše 30 re lebetse gona ka kwa go la East London dikgonagelo tše dibotse ka diperesente tše 30 e fela province ya Limpopo ke maduma ka bana o tla ba go apešitše dikarolo tša province eo le gona ka kwa go la Upington ke dikgonagelo tša maduma ka bana fela a re lebele kgrata tša di-temperature tša rena bona o ka kwa go la Gauteng go bontšha go tla ruthela ga magareng ka Carltonville le gona ka kwa go la Bronkhorstspruit ke tše 20 seswai a re lebela province ya Limpopo province go bontšha go tla ba go ruthetše ga magareng Phalaborwa go tla fiša ka tše 32 e fela ka Messina go bontšha go tla ba go fiša tšhiritšhiri ka tše 34 dikarolo tša province ya Mpumalanga go bontšha go tla ba go fodile ga magareng ka Emelo ke tše 25 e fela ka Skukuza ke tše 30 Lydenburg Mhluzi tše 25 ka moka KwaZulu Natal province go fodile ka Durban ke tše 27 ka Vryheid 27 le ka Ladysmith ke tše 30 a re lebela ka Eastern Cape re lebetse dikgonagelo tše dibotse tša dipula di tla theoša digrata tša di-temperature tša rena ka Makhanda ke tše 23 East London le gona ka Mmaletswai go tla iša go rutheleng ka tše 27 Mthata ke tše 23 a re lebela ka Western Cape re lebetse gape re go bontšha go tla ba go fodile ka Motsekapa ke tše 20 Beaufort West 24 province eo ka moka go bontšha go tla ba go fedile ka tše 23 ka Vredendal a re lebela dikarolo tša province re lebetse gona ka kwa go la Northern Cape re lebetse go bontšha go tla ba go fiša ka Upington ke tše 20 seswai Carnarvon le di-a ke tše 20 a re lebela ka province ya Freestata province eo ka moka go bontšha go tla ba go ruthetše ga magareng Welkom ke tše 30 ke tše 20 ka Bethlehem Frankfurt le dikarolo tša gona ka kwa go la Sasolburg province eo ka moka re lebela ka North West province eo ka moka re lebetse gona ka kwa go la Tosca go go tla ba go fiša tšhiritšhiri ka tše 32 go theogela tlase ka Bloemhof ke tše 20 senyane re lebetse ka Rustenburg go bontšha go tla ba ile tše 30 ke tšona tše tša kakanya bosebotse go mbjale hone go tša go nna setlogolo sa Babina Tau ke re mmogo